aba kusima spi mama itenga Richard Mumenyonga Senator ya Kisii County nja siringina Teresia kero mundu na mama itenga Onyonga ukwana kirasa tere mwana Teresia viongozi bya biri kumutalira wao aba 2 term na 1 term Matiangina agenda Babu Zoro Sair was pimba agenda chi aspirant abarubugan was pimba agenda mundu kunyotara enda Simbarati lero nago kyukoranga Simbarati no alingi nari kwira chinga kiechi mnaba gusi mbatebinga onero mu gusi asenga kiyama betogo chama twasirana ngakia mabe twatenikire gento mugondo ntogo cha twachama twara konyana amaya mabai twara nyaini biya onero mu gusi 2007 kira abantu baga ituruchinza mu chinde ngusi baga achire bati mukorro twabaire ndagira na yote bunga kiroke police station etinki arengo abantu baga ikaransiro abantu mu gichindagira baba kobera yite refugee gacha abantu bakuminkieke kabisa ndo bakuru ndagira geti baragira oro abagera abo ikoya basigisi kiango bagachirekero kabakonyo ekyo nakiye korki ningo mugusi bono nale gusaba abagambi baitu mu SP mugenderere tabiye yoko bamo tutali kwangana na batuli mirengo ng'eme ya siasa tili personal mpaka ngamuntu akwakwe harwa manyinga atualengo manchi yanchirendiga oma kwigubia tiga tutware bono bomo Simbarati arokiri asogotara Nyonga bali mutame eti Nyonga atebrenga ngo chikubori aro obo governor wa Kisii County Simbarati ne ngo defend yale aki bado babike tofauti kando batali Nyonga ekyo nakitugo saba abagusiba ito abagambi mu especially nimubwate tabiembe yogo teretere bibago yacho guita abantu nga abakwane 1 term osituta twalo gusabanga tomenyigo ndo basa kubegera ibintu bibenga personal siasa byatunyire mu muchezo ubwako eyege konyonzi mamwangi agosero umupira terasima muntakwe bono nago kikusana Simbarati asoko genda kwale ko bato gendaro iyali ko ba the highest level of maturity ya siasa but bono kwagenda that is the highest level of maturity bono enero toko gani yakorango tebanga kamambyo nditakonyora muchana lero ninje mambi naye bona ke gwatalire igawo yo mambi muchana notuka bugo neba engombe yibwa ntogotuma matiyange tomatenga rango simbo gosichimba chiyanji tangeru olomiriri chira nesawo nabirigo kitokurwa bono Simbarati barengenero ngono tora matanga gusi matanga ino onkale lakini chikobeke kobiya ko abange beno mongangite sana mo especially bali 2 term no onkale kitogo ikororo nale gusaba onyige kunyalikana tutwara omurembo yoyo tuora kiri kucha ndo baso kwikanse twetane ncheragete nenchaka kumana kurana makondo abantu baro abagini segi nchiba oyende ukubanga ata siasa tebo lakini bona bana siasa mwana siasa ngiara kwanza tia siasa mwalimu watu alasa maana mwalimu nyakitari batu maana kurwa abana siasa batu maana siasa on ejoro ntugutanga ntumaito lakini era abibiya sana omurembo obo siasa kwanu tekwanu matango yakali kitutu chache south na Anthony Kibaki ndia koro Kibaki ndi bono toro ki the highest level of discipline ko make sure nga matanga yalre peacefully undata cheki tionde undata akiri undata ramiri matiyangi no akali ni mai onye ruto ka karo no akali lakini ntu base konyora muvurugo onde bwensi Nyonga tekora mamondo mai entali ko cheki mondo maskani ayuba gaka na tuganitia arokane chinga kichonsi bono tigiabenga abana siasa baba keto gukina mwalimu gwe buri mukwano mwana siasa iganje no mwana siasa nakyo kwa na siasa ga abana siasa baba keto gukina tororero tumanyenga nabo tukukwandike kuchiana buchia lakini segi nchiyo nekere michando no toralia mutuko sangana kiri tokora muchando uyo tebanga itukire tende ebyonzi byokoleka na nturuji ekorera abo busoku sana kutoro mugaka bunongeri
ole more than 8 years emyaka yonse pia veri tanya kwakwandonse tanya kurusumanyinga na siasa tanya kuramu na siasa ema kwekera bone kakara bogotubwaye ama koranga na lichisegi chikonya hakwe bolinga hakibono obugambi botwa bere emyaka yonse ebisa kwitwa beto gukinda kende ngio basomete nonya kusitwa katika ngonyero story emyaka yetu tukure chinga kyoswa siasa twiranga ngonyira tuli mutu boniko tukwire na mega obunyiro ndu basukubwaka busine chigunchiro chuko cha busongo tikachira pi simbarati yana monyonga ondite yo mwaka kunsinchialengo okoro mukutano evia despite onyonga kali wanta ondita mochegete ekiye kina kitu expect simbarati akole make sure nga there's peace onyonga kakonde stadium onyonga kakonde mbobasi ku campaign ondita base wakonde ncherende Jones abantu bamenyo nobolembe omulembe kabisa twanchane nende to binyole butambe ngantu twenzi nabagusi esa babu ngukwandira muno mangana y'ekiguni nelinga mumuragete kako genda kiumbu haikireke gati agaitu sana abamura yakunyalikana abatuta bakamwita bakamatianya chikumutala nyigitali enjere yutelingiya mumuru tali kuramunde ngane bija wate amatianya guitu nabamura bagusi ngomo gusiyemo gitiye ngundi kabisa akwa ko mugusiyo mwabonga obugwere bicha amatianya mugusiyonde akumwita kabisa ngati yakotoki matianya paka bako mubunuro baro nga obugwire bicha amatianya mugusi ngotogiri mugusiyo mwabo nende tabwanerete bochoni obumbo bende ko bagusi igaba sai twesomye mangana buna dikito gase no kurwana nsa to goitana rorari simbarati agutaro nyonga kera kwataboko inusa muti tukorana mumera ne moko Kenya na pimuruse nemeto obutali bogambi toganeti usiga naye ko basababo kusimwensipi no especially vijana twesomye mangana buna guru asabanta abanene njira teyo tore muki tukurwana right left and center ngasinge njwa siasa jamuna sana sokora chi video cyane bali muga sino subscribe na bakirimbya makuru gorona leo nanyara abantu 30 bako subscribe gituka sino gusuka ko bakirimbya no sana yandra ko subscribe ndege kunyalikana mukunu chinkoro mwagendra konsemi timeti yonse ekinyo ndanga kresi myante ya mangana bugirango undanga kresi myante ya mangana abo basi undanga rasi kurbo gitutu na kebatera omunyali bali atebe iriga iranyalikana mukwamanye binte bingi birakonye unabona tunya wasemane mano bugambiga mbia to understand ingekeka sene kusi na kimbe kubekere namba yanega mwanga kresini mwansemi ncherendiga ekatu asikamoto nako kikusana kwa ronyonga arena simbarati. That's what we expect from our leaders, maturity of the highest level. Nyamuna sana Moses Senior.